Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Of course, namuntlha ha continue ya hi mhaka ya Gagashi vhele loyi n'wi linkaku na skemara mani na hi ta hina more details ya lexi nga scama Blanca and stuff like that. So previous mi nga mi xoni vhele already a hi endleni a video but namuntlha vhele ha tlhela ka hina mufana luwa wa ka N'wamatatana. It's basically just before ka Majozi hikuva ka N'wamatatana it's basically a village just before Elim ndlela yaliya and stuff like that. Yeah, so okay, xa ni tlhelela u nga na bodo kota ku tlhe hi vona bodo liya ka N'wamatatana sure it's this one here on top, as you can see it's this one. So ha hi ko ka N'wamatatana la mfana wa kwala kaya kwala u huma kwa yena lo ari busy na Blanca loko ku ri ako munhu wa lokulenyana or ku ri munhu wun'wana wa ethnic group yin'wana mara I munhu wa kwala kaya kwala swo hlamarisa man. So okay, so ka ntla force ra ti 20 ta July Gagashi tlhavya hi one live laha se swilo leswi nga va in more detail kota ku twisa ku ti events leti ndlisiwe ku yini ku robiwe mani ze swi fika laha vhele na sweswi na vula ni ri mali yo tirhiwa kumbe yo yiviwa ku na xifaniso xa hala ka va N'wamatatana xi ye xi ya scama nkulukumba wun'wana wa mina wa loyara xi n'wi ba 9,000 hi akhawunti ya fake ya Blanca. Vanhu va Xikwembu n'wina mi nga na Blanca you must make it a point mi checka straight ku akhawunti leyi mi textaku laha hi yo ya Blanca ya ku fa endla ti-life and all those things because vanhu vo tala va skemiwa laha. Xi fike xi tirhisa akhawunti ya Capitec a yi ku mani Vuma something like that xi bakisa luya. Let me show you a ku ri timhaka ta foni. Let me show you Blanca u poste foni leyi aka Facebook leyi this iPhone 15 Pro this iPhone 15 Pro Max. Yeah, ifoni la ni tirhisa before ni xava leyi ni nga na yo la ka life la abo aku wa yi xavisa ivi the boy apparently xi loko wa n'wi cheka hi Facebook ivi online hi liya fake account a tsutsuma a yi post hala mo se van'wana vanhu hi ku twisa ku va vone Blanca loko va searcha va ku Blanca a va ha cheki ngopfu ku account leyi it's legit bo vhe va fika va inboxa la ka liya fake fanele leyi ya posta ku yi xavisa. So ivi va n'wi sendisa ti-account kulukumba luya a senda account ye ku Capitec mani Vuma. A chela deposit loko chela deposit xi n'wi kwapa xi n'wi ba 9,000 so na hlamula na foneriwa va ra ni vone Blanca phone a poste phone tin'wana ya ku ri ya wehe a ku wa yi xavisa loko ni cheka ni compara ni kuma ku hawa nambara liya va nga texta a hi yona ya Blanca. As you've heard, so guys, imagine munhu I bohe 9,000 a ngo yi tirha ya hard work xi teka xa the raw. Just imagine. So guys, mina mhaka ya skeme a ni nge pfuki ni supporting at all. I feel like vanhu lava deserve ku va na punishment yo karhi swi kahle because va kha onha i business ra munhu va nga tlhela va ta scama kwala kala Mutsonga a tlhela scama Mutsonga kuloni swi rhongo ngopfu sweswo. I don't support it at all. I don't support it. Ku vhele va Blanca hi vanhu va peace a kun'wana tindhawu tin'wana va teka vutomi bya munhu hi ti-scam va teka vutomi bya munhu a famba just like that. So i not like mfana wa ha ri ntsanana hopefully i ta dyondza ku wa ha ri ntsanana hi ku swi nga n'wi chela khombyeni in the near future hi ku a ni se this nge swo scam a nga upgrade eka swin'wana ivi yi nga chayi kahle. So ni n'wi yimelelaku ivi n'wi byela ku famba ya pfula case na kuyani a ya pfula case loko a pfula case liya hi ba investigation ya matimba a nga hlwerisiwanga a nga hlwerisiwanga a hi n'wi twangi a kumeki tolo i kumekini
hayi 3 days futhi 2 days a kumekile laha le misaveni mi ta swona swi fanta sweswi no vona ku loko swi kha swi create ti-fake account no languta loko swi endla hi sweswi hi ta ku ba intelligence tamba n'wana ka hina i ta xihlangu swintsongo imagine i ti onheriwa future hi mhaka swi swo ka swi nga pfuni nchumu hi mhaka ku a le nte mali ya yiviwa kumbe yi tirhiwa mara don't tarnish other people's names in the form ya ku wa yiva ku yiva wa swi twisa ku ni vula njhani loyi a fika i onhela un'wana munhu hi ku wa yiva mara ni ri i ya fika i thyakisa vito ra un'wana munhu ku yiva i nga thyakisanga vito ra munhu un'wanyana it's nice I'm not pfuna ku yiva ku tlhariha a ku yiva ka ku wewo i teka i twisa vanhu van'wana no yiva lani bangi yiva swin'wana swa ku va swi ri na ti-insurance mali yo yiviwa vana va mali kumbe yi tirhiwa hama kwata mi ku yeswi mali yo yiviwa kumbe yi tirhiwa hi nge fumi sweswi nga yiva ku nga tirhanga ya salary nge pfuki fumini tsona mina ku byela hayi ya twela point yena Gagash i ri hayi ka yiviwa mara i nga yivi laha swi vavisaka yivela tikhampani swa ti-insurance ku yisa heta rena as we can ye kwalaho basi sweswi as long nga va swa munhu scama ti-bank sweswiya loko ri hove i ti-IT mpelampela va tlharihini swo scama vanhu leswiswiya mara hi vona kambe ku tlhoko na yena mali swo trade va nga ngheni sweswo because laha ku scamiwa vanhu directly so because laha a ni ku ndliwa mali hi ti-class tetiya na ti-signal vhele and stuff like that but mayitwa mali hi nga siku loko hi yona 9000 ya munhu a ngo hi tirha yi tekiwa hi swihlanginyana swi fayintafayintana so vanhu a va be careful out there no va sungula va chekisa account but a ni kha ni cheka na yo account ya Blanca RSA i xintwini ku it's a bit difficult ku vanhu va kota ku va yi verify ku a ni kha ni cheka n'hweti leyi for example yaliyani ya July ni vona a va kha nga endli swa ti-live so mi kuma ku van'wana va heta va bayisekini hi ndlela yaleyo ku a ni ma kuma nkarhi wun'we mi kuma ku just because account yi na ti-followers to tala swilo ku ya legit and stuff like that so swin'wana swa swilo leswi vhele swi va ku swi hetelela swi bayise vanhu and stuff like that so I think strategy xixiya xa ti-live xi nga pfuna to ti va ti kha ti va kona at least ka n'hweti yo karhi a swi vi kona ku vanhu swi kota ku va olovelanyana hi Blanca ku va verify yo account because na mina swilo loko no va ni nghenini laniwa ni nga doubt mos ku hi yona na you see so a ngo zama sweswo at least ku pfa ku va na ti-live nyana swi nga pfuna that way hi ku twisa ka mina swi nga pfuna swinene loko a ni loko ku na yi very ku verify yi like hi swi vona ku hi yona swi olovisa ku va na number phone leyi nga henhla ku kota ku tshembiwa yona so ni vona ku vanhu va kota ku va va scameka easily because minkarhi yin'wani mi nga kuma ku va hetile va nga swona ku ri a hi ya real account ku ti-live a ti talanga mara loko to kha ti ndliwa kwalaho hi ku ani ma swa ku July leswi yo hela a ni se vona live la swi nga hetela swi olovise swilo hi ku twisisa ka mina hi Blanca tin'wana ta strategies vhele nga zama ku va hi ti-introducer ku ri vanhu va kota ku swi vona ku leyi account leyi nga ka yona hi yo ya mampela so hi yo ya mampela vhele leyi nga ka yona yi nga na 69,000 followers as you can see kwalaha na number phone ya yena hi yo ya leyi nga kwalaha hambo ya ba kunile kwini salary ku a rivala n'wana ka yona i to va kahle i to hanya vutomi bya foda mara hi salary nge pfuki fumi trust nga ti pfinyinga boya le na le hambo tamba ya le henhla ya nge pfuki fumi salary i to hanya vutomi bya foda fona mina swi swa mina do afford swilo a ku fumi xi fanta lexi a xi tirhisa nga ri ntirho wa maphorisa a trace wa a tekiwa straight aka location ya yena tlakula kwale ka location ya yena ku nga ku unfortunately sa ni driver ni vuya hale joni no rhumela vanhu va n'wi teka le so a confessa a vulavula ku mina ka n'wamatatani na n'we ni nga scamiwa texani Blanca ka account ya yena ni fanele tolo yi hakele 9,000 yo sungula i fanele timali leti hinkwato lo swi koti ku famba a tirhisa na yin'wana ya maluleke account ku na yin'wana ya maluleke ya hambi ya Time Bank swin'wana swa ku taniya so a tirhisa ti-account to hambana mfanele ta yi 3 kumbe 4 ti ta ti tirhisa so mi nga scamiwa hi account yani humelelani va ta kota ku ya mi endla hi tintswalo leyi swihlangi swa swigevenga swi laveki so nghena xikolo tshika ku nghena xikolo la ku fambe hi nyanga loko xi vutisa xo a ni lava mali i tiva yini mali wena i ku wa rundzela mikumba as a 9,000 yaloyo ra yi tlhelerini
okay na a yi tirha 9 yi tele ma so a xi dyondzi because hi nga ha ya xi lahla siku rin'wana so a xi ve careful xi focus ka swilo swa straight loko xi lava ku sungula business a xi sungule business a ni swi scam vanhu a teke yaleyo a nga scam vanhu a vheta a sungula business ra ti-iPhone once hi mavito ya yena yes sis Nona kuva koropisa sala leve prochosa